650'den 1200 сомго чейин дейт сулпет туугандар. Мына байкем азыр айтты. Атайын камераны өчүрүп сурадым эле, көргөзбөй. Ошентип айтты. Жаш малдыкы? Тишке жумшак, ден соолукка пайдалуу. Мына бул жака киреличи. Холодильникте турат мына стейктер 700 сомдон экен. Грудинкалар 650ден экен. Фарштар 800 сомдон экен. Неден болот ата чучуктарыңыз? 1000 сом килограмм. Этчи? 650, жакшылар 600дөн 5, 1000 сомдон. Мына казылар сонун экен. Атайын эрте менен эрте келдик. Мына баасы 800 дейт. 650'den algan bana. Mına 1996 сом болуп кетип атат. 1490 920 сом. Бир эле куйруктан момунча кетип атам. Ошон үчүн кымбат болуп калат деп турбайбы? Ошко иш болот да. Уйдукуна жанагы гарантиясын койсо болот. Уйдуку болот. Түшө элек, Түштү? Оптон түшкөн жок, сатылган түшөт. Оптон түшпөй атабы тияктан. Оптон кайдактан түшөт. Алар жакшылар, мисалы азыр бир коюм 22 миң сом. Ооба, чоң 18 миң сом. Ооба. 30 миң бири бар. Ооба. Анан аны сойгондо коюнун 15 килограмм чыгат. Куйрук эле. 400 сом. Аны 630 сомдон алышат байкуштар. Ана сатканда Бул жерде жок болуп калат экен да. Жок жөнөдө бай. Анан арендаң местер турат эле. Мындан саңга эле кошот. Анан стейк деген кошот. Болду. Калган ошол эле шалтаке. Макул, рахмат байке. Биз ошо Картаң мал. Картаң малы. Картаң малдын колбасын деп коет. Ооба. Картаң малды чаап койсо, аны арзан сатса, арзан дейт. Жакшы ба. Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Аламидин базарынан сиздерге азык-түлүктөрдүн бааларын, эттин баасын билип беребиз, достор. Эттин баасын 11 августтан баштап туруктуу баа коюлат деп айтылган туугандар. Баарыңыздар билсеңиздер керек. Көрөлү анда эмесе кирип. Дээрлик 10 күн өттү. Бүгүн 22 август 2025 жыл. Кандай болуп калды? Чоң көрмөкчүбүз. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Азык-түлүк баалары Бишкек шаары кеттик анда эмесе. Лайктардан жаадырып коюңуздар туугандар. 650ден 1200 сомго чейин дейт сулпет туугандар. Мына байкем азыр айтты. Атайын камераны өчүрүп сурадым эле, көргөзбөй. Ошентип айтты. Эт канчадан тууган? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? 650ден. 650ден үстүчү? 680ден. 680ден. 600ден бар, Не видео? Элдерге жакшы эттериң сонун экен, байке, аябай. Жаш малдыкы? Тишке жумшак, ден соолукка пайдалуу. Мынакей. Тишке жумшак, ден соолукка пайдалуу. Туура айтат. Бат эле бышат. Бат эле пишат, Байке, эт негизи турукталдыбы баалары? Же ошондой эле? Ошондой эле, байке. 20 сом болду да керек. Бирок 20 сомдыйраак, Рахмат, соодаңызды берсин. Мына нарын кунажын экен 620дан экен, астылар жазып коюптур. Достор, мына чоң көргөзүп берем сиздерге. Эт канчадан сеники? 680 үстө. Эгер сулпет алам десе канчадан болот? Сөөгү жок. Сизде жок, Макул. Сөөгү жок экен бул жакта. Мына бул жака киреличи. Холодильникте турат мына стейктер 700 сомдон экен. Грудинкалар 650ден экен. Фарштар 800 сомдон экен. Достор, эми жылкынын этин дагы көргөзүп берейин. Жылкынын эти канчадан болуп атат? Достор, мына 580ден бар экен, жазып коюп. 580 эти байке? Жылкынын этинин баасы керек бизге, байке, айтпасыз болот. Баасы 550ден 750ге чейин. 550ден 750ге чейин. Могу карын картачы? Карын карта. 3 сомдон дейт. Мына жылкынын эти. Чучук канча байке, чучук? 1000 сом чучук, мощный чучук экен. Мына казылар. Мына байкем жасап да берет, ушул жерден кестирип алып кетсеңиздер да болот. Сонун. Жылкынын эти. Бааларын уктуңуздар. Достор, эже канчадан болот ата чучуктарыңыз? 1000 сом килограмм. Этчи? 650
жакшылар 600 5 1000 сомдон мына казылар. Атайын эрте менен эрте келдик. Мына койлорду. Канчада болот атат байка тушасы менен алса? Килограмм баасын айтып коюңуз. Билбейм, бу кетип кошту. Негизи баасын билбейсиз, э? Баасын билбейт мынакей. Эрте менен эрте келдик, атайын көргөзүп берелин деп сиздерге. Канчадан болот атат байка койдун эти? Заказ адага. Канчадан баасы? 800. 800? 800 дейт. Мына. Достор, 800 дейт койдун эти. Аксакалдан сурайлычы таксадан. Ассаламу алейкум байке. İşleriniz yaxşı, bağlarını aytып koyunuz. Kançadan bol odat koydun bağlar? 650'den 750'ge çeyin, he? Atıyaqda 800 deydi ko, Allah oşol ele var. Şunday ele? 800 Var, he? Etke var, jaraşa var. Kusokka jaraşa. Dokandar kusokka jaraşa. Rahmat bayke. Mına oydukunda görgöz berdik koldan gelişince. Emi oydukunda görgöz berip atabız. Nesi gerek oldu? Koydun bağısı gerek bizge bayke. Kançadan bol odat bağısı? 630'dan? Ha, mınaki 630'dan baykemde. Var biri değil evi. Arganday var. Yok. 630'dan. Bunlar 630. Bunlar 750. Ha, 750. 550. Ha, 550. Kuyruk kança kuyruk? Kuyruk etmeyen alırız. Bundan fayda yok. Hayda çok. 350 zaten. Kilogram 350'den. Hayda. Bir o kilograma girip gider de. Yok da ne Kuyruk. biliyorsun? Yetmeyince olmaz. Ova da. Bana et kımbat, et kımbat. Ha. Anda et kımbat bolsa yemek kılalım. Et meni ma kuyrukta tartып береді, ошондо бирдей баа чыксын. Bir de algınızda değişti be. Бирдей алсын. Ha, mınaki baykenin oyu. Жақсы байке. Mana dostlar. Mana. Gördünüz mü? Bazını aytып koyuңуз. Эже кандай? Бөлүп коюсуз го, бөлүп. Ушинтип бөлүп койгон жакшы. Жакшы да, э? Үйгө готовый да мындай. Mana. Готовый. Мына готовый мына сон. Чегебен Сөйөк кези- чыкпайт мындай, сөйөк чыкпайт мындан. Көрдүңбү? Сонун болот. Үйгө приятный болот. А чаап койгондо сөйөк чыгып калат. А бул ара менен кесилет баары. Ара менен канчадан болуп атат? Баас. 650, 650, 630. 630 асты. Асты 630. Бул 650 деп атам эми 40 сомдо, 10 сомдо түшүп беребиз сендиге окшоп. Шүпүрөк. Ар кандай экен, э? Билбек, еттин немеси билбейт. Мисалы бул куйрук эт баасына 630 сом келет. Кетет чогу. Алат. Алат, э. Анан муну кайра 630 сатканга ким алат? Болбой калат, э? Муну мындай эле беребиз. Мына. Бул 400 сом болдубу? Мына 920 сомго сатып атам. А мен 650ден алгам мына. Алгас. Мына 1996 сом болуп кетип атат. 1490 Төшет 630. 920 сом. Бир эле куйруктан момунча кетип атам. Ошон үчүн кымбат болуп калат деп турбайбы? Ошко иш болот да. Ошко иш, э? Уйдукуна жанагы гарантиясын койсо болот. Уйдуку болот. Болот. Койдуку болбойт. Койдуку болбойт. Сен койдуку уйдукуна. Бөйрөк май деген Мен бар. бөйрөк майын койчу, бөйрөк май кичине ошко иш кылат десең, стабилде. Бөйрөк май чыкса эле. Уйдук назат 10 сатат. килограмм чыкпайт да мен 5-6. Аны Жакшы. Эже содаңызды берсин, э? Эми мунучу, муну беркел. Ооба, живой базар тартып жүрөбүз да, мал базарында. Аларга каштар орбайт. Тирүү сатты. 18 миң сом. Ооба. А биз ишкүн аласың. Сойсоң азыраак килограмм чыкпашы мүмкүн. Чыкпас өлдү. Ооба. Аны просто өтпөйт билбейт. Анчында куйрукта бир сene коюш керек. Бөйрөк майда бир сene коюш керек. Бөйрөктө буна болуп 630 сом менен келет. Ана. А 20 сом ушту. Тартып турсаң мына. Мынакей. 20 сом. Мына Мына 59. 59. Рахмат Койдун эже. ичинде келет. 40 сом менен. Чоң рахмат. Мына байкем жакшы түшүндүрүп берди эми. Бирок негизи баа түшө элек, э? Түшкөн жок сатуу каны түшөт. Оптон түшпөй атабы тияктан. Тоңгайда жактан түшөт. Алар жакшы алат. Мисалы азыр бир коюң 22 миң сом. Ооба, чоң. 18 миң сом. Ооба. 30 миң деген бар. Ооба. Анан аны сойгондо куйругун 15 килограмм чыгат. Куйрук эле. 400 сом. Аны 630 сомдон алышат байкуштар. Ооба. Анан сатканда Бөлгө да жок болуп калат экен да. Жок жөнөдө бай. Анан арендаң мештер төлөп отур. А мындан саңга эле кошот. Анан стейк деген кошот. Болду. Калган ошол эле шалтеке. Макул. Анан мындай да. Жерде Эттерди көргөзүп берейин деп келдим. жерде эттин түрү бар. Картаң мал. Картаң малы. Картаң малдын колбасын деп коет. Ооба. Картаң малды чаап койсо, аны арзан сатса, арзан дейт. Жакшы эт, жакшы эт, жакшы баа. Ооба. Алардан 20 сом өйдөрөк болуш керек. Бирок жакшыны сатыш керек. Жакшы эле, үйгө сен деле жакшы эт Алгың келет. Эже чөпү бол эт алгың келет. Чөпү эт алгың келбейт, сен да карап, жумушагын издеп аласың. Ооба. Моюн неме сага татып берейин, 600 ертең Албайсың да. сөкпөйсүң, жатып алып, энеңди кара. Макул, рахмат байке. Чоң рахмат. Просто эттин размер демесин билбейт. Содаңыз берсин. Туршаны илип коюп эле. 650 сомдон татып беребиз керек элге.
Пайдаланғандыққа қиын. Қиын екен, ә? Рахмат байке, мына ұлттыңыздар ойын айтты байке. Жақсы ойып байке қалтырыңыздар. Негізі ертеменен бұл жақта дүң бағалар болады. Ертеменен сағат 4-те башталады. Мына ушу менен түс барғанда тепе көріп атасыздарбыз. Ошонун ичинде тапшырат малдарды. 720, мынакей 650 деп қойшы. Башқа екен, ә? Мынакей. Сулпет 720 дедіңіз. Бірақ сөйегі бар екен, ә? Кішіне бар екен бұл жерде. Аха, рахмат байке. Жақсы. Бұл жақ даярдап атыптыр, мынакей. Сулпет қанша таза, сөйегі жоқ? 860 мынакей. Сулпет ұшы жерде бар екен. 860. 800-ден де қылып бересі? Аха, рахмат. 800-ден дағы қылып береді екен. Бұл жақта ше? 630 сом болды. Сулпет қаншаға байке? 830 сом. Сулпет мына. 830 сом. Соны бұл пленкадан жауып, холодильникке қойып қойып. Шундай сатыш керек. Фарш қанша фарш? Фарштың басын. 830, да, я сказала? Да. Не, 860. 860 екен сулпет. Бұл 800 екен. Адашып қалып тұр. Соңыз адашып қалып тұр. Мына алды мұны. Тура емес. Көрдіңіздер бе? Ушундай. Қағазды алып қойды. Достар. Қаншадан апа? Бағалары? Мынакей. 150, 200-тен. Охо, мынай. Көріңіздер, тазалап қойған. Жүрек қанша же? 250. Тілдер че? 550, 250. Печенді? 80'den. 180'den. 180'den екен, 180. Машин екен ғой. Базар қызу жүріп отыр, ертеңнен. Достар, мынауға мен біз тартқанға болғай. Кеттік аннамесе. Сәвіз қанша еже, сәвіз? Картошка че? 50'den, ә? Картошка 50-60 сом. Сәвіз. Пиястың бағасын айтып қойсыз ба? Piyaz qancha? Piyaz. 45 екен, ә? Рахмат байке. Помидорлар қанша болып жатады? Арзан. 40'tan өйді 50-ге чейін, ә? Рахмат, чоқ. Достар, көріңіздер. Мынакей күріштің бағаларын көріңіздер. Байдалар 120, краснодар 110. Бұл жерде лазер 250'ден. Өзгін қақырдық 270'ден. Ноқот горох 150 сомдан жазып қойып тұр байкен. Кішіне түшіп бересіз, бағаларын біраз түшіп береді. Айтылған, жазылған бағадан. Чай 180 сом дейді, акция дейді. 180 сом 2 килограммы, достар, ноғы вермишелдер. Бұл жақты көрелі, сечке 50 сом. Маш 180 дейді. Мына ұндар бар екен. Есі жоқ екен, сұрайын десем. Достар. Бұл бетте туғандар май 160 сом, 150 сомдан, 330 сомдан. Самас бәже, 660 сомдан 5 литрліктері. Моғы доня пақтамай, 950 сом екен, доня. Аведоп 800 сом екен. Ноқот 150'ден. Күріштердің бағалары. Сечке 50 сом. Лазер 250. Эже, лазерді қаншадан алып бере аласыз? 250 деп тұрады, қаншадан бересіз? 2 килограмм. 140'tan берем дейді. 2 килограмм. Таза екен, таза лазер мынакей. Аха, рахмат. Осы сорт екен, достар. Краснодар 100 сом екен. Байдалач, байдала 120 сом. Аха, байдала да қымбаттап қалып тұр ғой. Эже, қоған қанша? Бас. 70 дарбыз ше? 32 дарбыз. Жақсы. Аха. Помидорлар ше? Помидор Местный екен, 50 сом, 60 сомдан. Түшір берез, ә? Өре қалса түшір береді екен, аха. Аха. Кишмиш қанша болады? Кишмиш 170, 150. 150, Әмелер. Шабдалылар? Шабдалы 130'tan. Жақшы, рахмат. Бұны қанша дейсіз? 160. Аха. Мына достар, қолдан келгенше көргізіп беріп отырмыз. Сіздер комментарий, ой пикир лайктардан басып көріңіздер. Мынакей. Бұл жерде местный картошка 35 сом екен. 50 сомдан да бар екен. Чоң-чоң екен да. Помидорлар қаншадан екен? Ең арзаны? 50?
45'ten, he? 45'ten. Yaxşı. Piyazçı. Piyazın bağısını aytып koyuңuzçu. 38, he? Rahmat. Mı badırang qancha bu badırang? 100 so'm. 100 so'm mineki tuğanlar. Mineki bu yerde dağı var eken, mesni qarabaltanık eken dostlar. Badırang 65 so'm. Pomidor 45 so'm eken. Mesni bu dağı. Sladkий. Kartoshka 45'ten eken. 35 be ha, 35'ten eken he? Ha? Mana bağasını sonun koyup dur. 35'ten. Mo servis qancha bo'ladi? Tarçılbagan. 50 so'm. Kapustangizcha? 35 he? Mo qalampirdin bağasını aytib qo'yinguz. 70 so'm eken qalampir. Mana. Baklajanchi? 45. Rahmat he tuğan. Mana bağalarni gördüңүздөр. Эми içine gireriz. Mana bananlar tizilет. 150 so'mdan eken kilogramlar. Banan 150'den. Buna yumurtkalar 120 so'mdan çoğun eken. 70 so'mdan biraz kichikroqlar eken. 100 so'm, 90 so'm, 60 so'm, eng arzon 60 so'm eken. Bu жақта 80, 100 so'm. Akarachkalarning бағаларын bilib qo'yinglar tuğanlar. Akarachkalar qanchadan bo'lib o'tadi ekan? Qanchadan akarachkalar, eje? 230'dan. 230'dan, he? Грудинка 250 ekan. Indiyka 250 ekan. Yaxshi. No, grudkalarchi? O'rdek, putinni. 260 so'm. May var, may yo'q. 210, 260. Yaxshi. O, marinovka 250'den mi? Dayarı. Ova. 250'den dayar. Dayarlar Bardığı 250'den dayar. Barastar bunaki şampurga sayıp durule. Je bo'lmasa setkani qo'yib turib şaşılıktan jasasa bo'ladi ekan do'stlar. 250 so'mdan dayarı.